Kitabu cha Tawala hiri mriango ni wahahu. Joramu mwana wa Ahabu wakala mtawala Israeli ko Samaria. Kaiza mwaka wa 14 wa Jehoshafati mtawali wa Juda. Na yotawala kwa miaka miri. Wahenda utiriri mbere za Bwana. Izo usiherejo marisho henda babaye na mameye. Kwani iye wachusa cho kiguzo cha Baali kilichotengezwa ni babaye. Ela hata vivyo waendera kuhenda dhambi ya Jeroboamu mwana Nebati. Ariyo ahendya Israeli maihende kairichire bule. Fikara Mesha mtawali wa Moabu were ni mfugi wa ng'onzi na were akamuhirikira mtawali wa Israeli. Ng'onzi alifuga na ng'wenga na nyoga za turume alifuga na ng'wenga. Elahabu arihofa ye mtawali wa Moabu akizitosa kula kwa ye mtawali wa Israeli. Bei wakati huo mtawali Joramu achambola Samaria akakumzumanya Israeli yose. Kiza akiuma ujumbe huu kwa Jehoshafati mtawali wa Juda. Mtawali wa Moabu azazitosa kula kwangu. Vize ndagwirana nami fukahe na Moabu. Ye mtawali wa Juda akiamba nenda kwenda kana mimi na uwe. Atu wangu ni atuo, farasi wangu ni farasio. Wanya kuuza kiamba fundakira na ngira hiyo. Jehoshafati akizigize kiamba ngira nyika ya Edomu. Baye mtawali wa Israeli achambola na mtawali wa Juda na mtawali wa Edomu. Baada ya kutuwa yongira ya kudengeresha kwa muda wa siku funga rojeshi hangwengana wanyama waliokala nao maikala kama na maziga kuno. Ndiye mtawali wa Israeli akiamba shauri yehu kwani Bwana wafea sisi atawala hahu ila afangize mikononi mwa Moabu. Ila Jehoshafati akiuza akiamba kana nabii wa Bwana hano ili fumze Bwana kukirira kwakwe. Ndo muhumiki mwenga wa mtawali wa Israeli akisikiza akiamba hana Elisha mwana wa Jafati aliyekala muhumiki wa Elija. Jehoshafati akiamba neno la Bwana rihamwenga naye. Baye mtawali wa Israeli na Jehoshafati na mtawali wa Edomu makitaramu kama chenda kwa Elisha. Elisha akimwamba ye mtawali wa Israeli funa uhusiano wani mino nawe? Enda kwa manabia babayo na mameyo. Ye mtawali wa Israeli akizigiza akingamba hata bule kwa kukale Bwana ndiye aliyefiha sisi atawale hahu ila afangize mikononi mwa Moabu. Elisha akiamba here Bwana wa majeshi aishijo ye ni muhumikiraye kala siku kumuheshimu Jehoshafati mtawala wa Juda singa kujalire hata vichache. Ela nare hampigi wa kinanda yampigi wa kinanda roho kala kupigani mkono wa Bwana ukizazuliza Elisha na akiamba Bwana namba vivi ritimbeni maina rideterosi kwani Bwana anaamba kamunda na lupeho edumvula kiza rideteri ndaza la mazi na mndano nini na ng'ombe zenu na nyama yenu. Kiza Elisha akiendelea kunena kiamba unu utitesa na kwa Bwana kiza ndangi za Moabu mikononi mwenu. Mleteka mizi yao yose mizomizo na mizi yao yose iliyo na ngome. Mletema mihi yao yose ya matunda mdaisirira kila zitora mazi na kila sembizo ya nchi mdainonga kwa kuijaza mawe. Kunaza chakwe wakati wa kwamboza sadaka lola kuchambola mazi kula upande wa Edomu na gakiza za yoiti. Amoabu osi marosikira kukalo atawala humazire mahena makunzumanyana atu osi madimao kupigana vihya. Abo mkwatite machende imako mhu hakani marola muka na maza chamaiti zuwarere rinarimika gomati. Wa Moabu makigaona ni matune dolodo heremilatu makiamba ni mila atiri yahu watawala utsuti makale mazahe na kulagana yenye kwa yenye. Hinde ni Moabu fukale vitu jao. Ila manafika kaiza kambi ya Israeli. Israeli mauka makiapiga wa Moabu hata makichimbira. Makiendera kwa bibrisu wa Moabu hata kwao na makiinonga mizi yao. Kila maroho kira kaiza munda mzo kila mtu watu haiwe hata yominde ikifinikirwa yose. Kiza makisirira kila zitora mazi na kutematema kila muhi wa matunda muzakiri haireseti tu ndore uko unongerwe ela hata vizho watu marokala na terwa mauzingira makiupiga. Ya mtawala Moabu roho na kukala vihavi za mremera wahala shikare magana mafunga ya mishu ili henyeze na moka ikai hata kwa mtawali wa Edomu ila kama dimire bule. Ndo akimuhala mwanae mjero wa kilume yamba yewere angahala hatuhe here mtawali na akimwamboza resa daka kuocha hozuluza wo ukuta. Wa Israeli makingirwa ni woga mji jomu na makuu ya kaze nchi yao.